Kaseng Kongres sa Meghalaya, menta kasing kalalom yung kajingilang bakerki ashlong, hadian bakani kaseng kalarem haka election shooting samay habaro lai tali constituency. Habagran na kinang tokot kubor, kawin na kinang ilam kaseng Kongres kakong amparin lingdo, kalaong bakani kajingram jaka Kongres, kapenlong yi kaseng ban omsange banyakun. Pinong po kubor, pinong din niya ki lahat patay kubor. Niya ay kulay sibon baki la wan hang ni ba mismo baka dan kami kasing Congress bakan ay kulay din kong swaye gitu pinong Christian bijungi. Umapiyo ini klem daram. Ado kata-kata emergency dog very nominal. Di kamoplang hindi kapoy kumto di kamoring keneng ngiram tang katras patam ka Raja Balaru ngiram tang katkandai patam tingis no ba wat lang idon ha ka opposition ru ka sarkar pat ki candidates jongka nadang ide ki UDP ne ki NPP ila hapya tray borba namar ba ka Congress kala tray shitom Ngila persyang sibun bangin wan lam ye ki issues ki badon ka akmat ka tadre. Kajing kill jong gador kamar kador hapok ki shnong ki thao apa yau ka hat jumi kajing kill jong ka petrol ka diesel kajing bamdon kanu kajing UI jong kinu ki development projects kun ki surok ka pat ka khia nangka niyo iru ba kibon ki issues ki bang niyo i jong ki government employees hamtam lele ki badon ha health sector ha education sector ngila persyang kat bala ngin man lambi ki issues akmat upad man pani ki persyang ki jong ki ngila wan lam ru akmat upad ba yang jingkat patret ki jong ni ban kan mau ki nong yalam ki jong ni ki ba plat no shiteng samoy tin reng niyo i baka ka results ka nung nida buram yepi nong Christian jong kasing Congress ki ba klem ki apreng jong ka jing kun show jong pisa ni i ba pisa kala day ka way ka bulawan berry sibon ka imlang ka sa lang ka jong ni don ki baong bato hato kani ka result jong kani ka by election apo state ka jong ni kan INM ya ka jingwan jinglong jingman jong kasan pertay ng arkulay ngingi ong yapi ngimla mangin debate kata namar ka result kalong kubli hapdeng jong kita ki jing ki babun UI ba dang job hi ki candidate jong ki party ki badar kang sorta te wala kataru ni ay kublay si siya ki tu nong Christian ratba jong ka party congress ki ba klem ki kani kan kini kejing ma ka baap ki kajat pendri lada biye ja kajat pendri pidi bendu iki isu sakmat pisarai yo kotong ba pikirsan nrenga ong ipite la kelah kapisa kala dei kata ka kadauba paki nong sonong kinya kersan ki issues pa no PUE ki issues ki bakpetin keren ni ka issue ayu ka bangdan hang ni kata ka jingla tungtong yung klem an kata ka jingbo ikiti check gates mute mo rin kaneng hason khang klem an kata ka jingkiw ki marbang ki mardi kayo kahat ka jing syapan ben na kadaw yung covid hadu mentang menek i commercial vehicles ki taxis ki nyo tang man fly ki terus ni jom tayo pihak ya kita tak odd even kita gini issues mereka teng ngong kuat kumban cuklat no issues ni kaseng Congress nginyai keren nginyai walam ni kini hakmat upat ba bat nginyai kerbat ya ki nong song jom district kamtam jumi kumbang UI ar litigation ha district jumi ngan ba patiang ni kita ki issues ikani talong ini ban perkat de dan kam ne em manekren issue maka election kung makalong ti iman kapisahi kalasu kontrol kat kaban tang kung mga ong kibot pakaseng Congress kayo pan ni ay kublay gitu pa ke kibodan kata ka jingba kli lang ba mangi kinong yalam jengko manekren iki issues hakmat
jok kajat menteri ko bang mangi korok ni itu ngim keren re bakadai kejing ya her jumut hap deng dong no jom no tangba ngi hap kubut bakajing pet seng jom ki MDCs jungi hapo Moklang bajing pet seng jom MDC jungi hapo Raja Bala kala impact hadu kata-kata MDC hapo Moklang yo 1,000 tam kubut UMDC hapo Raja Bala yo hadu 9,000 tam kubut kapamot pangin buri na kata bahawad kami kecing kendram jongi hapo kaseng kama shimnya katuka result kebangiyo lemar ba kini ki candidate ki jongi tingi ong ba nangne syakmat hi hapan pikir ya kani kawai in hapan tesong ya kapati borok kawai amoflang hapo morin kenengru kecing pet seng jong way na ki party functionaries jungi kala impact ya ka result kumba PUE tingin keno re deu e ne ubi tamba ka seng kongres ka hapan pun kuatno ya ka raibi kepada ka tauba jong ke jingbang la tungi ban klik hakano bono election hu like tang ha ka MP abang yi ya ka MP election bakalong kung to ka result kapani ba hidang don kajing shania hakasem ko tinay kano show yun ni mentang ngin sedang no ya kata ka operation sparkle hala ka jong kaseng ngin hakan pet hakan don no ka kanja operation kapan sarno iginyot ibapun wit ya ka pati ko jong try mermenin Nakaliang UMLA ba mensyua badu dukhat ka Khas Autonomous District Council uba PNCM ulaong baga Kongres kamde benda mensim namar ki kertong jongka kila remtang kendiat vote hapeneng ke jingte pisa jong kitu ki badan hakabor. Mensim betul kan? Dengan itu bagaimana mensim? Tapi kadang malah aktif faktor. Nenggol faktor bagi komang perin. Kan ini dari by election. Maka itu abang by election. The whole government are with these 3 candidates. Barabang ka sorkar program kadang bagi lain di candidates na tayo sa how much money they are pumping for the 3 candidates. Kawai kalong ba in spite hapo Raja Bala iba asyiham dishira yo anyo hajar giram tangka kanais pabu hangni amo plan uba lamprang bla yo 1,000 botang giram tang 1,000 bot हम लोग इन नॉट मनसे नलोर पर अमी की एमडीसी कांग्रेस बनीला परिषद या ऑफिशियल कैंडिडेट juga कांग्रेस नलोर पर from huge amount of money still we lost only by 1900 by 1800 national company bangiram giram ang by election during in job haka normal election namara normal election ban salong pitarai ba ungan por bahle chikiwe yo aram meledi kita kontrak mare ikiwe ban yoran meledi habya defend dala de dia dala hapo mo plan ira lon najar but kabut bang jong kongres hapo morgan no 4,000 but tam kabut bang kongres hapo raja bang maximum more than 10,000 1,000 every kajumita kabut bang kongres dia kumung inong bangiram haga bakut in half and defensive ele to ngai tengah ba ndai bagi kongres kimi ban join bagi parti handai kimi parti kin join bangin bagi ibu ba kimi parti dan bukan ha UDP hapo Rajabla minus Ashel disira dan bukan tengah ini ba kimi parti kin dan bukan ni dan bukan bagian ki aspiran ki bagi candidates ka banmi nak parti jungi ban fetch ki parti tendrai ki nom competition ki dia pian pada masu ba imram akan ni election iram haka mo electorate bahkan jadi bakatin tami kebut tendrai tapi pai paha nalor ba glami MDC Congress bani persya ya parti nalor ba huge amount la spend na kumda joki still can survive untuk man ba
tinggal try nyumdan agak ajar buat. But we are very confident. Then we hagi di kita mung isu koi. Kena ngingo ya kapor nak benda pun strategis pami pemamprin. Tumuban terkan nak benda nak bagi make sure ban wana kapor kan ajar buat.